Sangrung Salo Korbuk Subdivision ni Neharbindu Football Cup batailai mungni quarter final batai mungo barabondhu tai Rajani batailai kha o batailai mungo Rajani kaisa gol bai te barabondhu kaitham gol bai keplai engkhap kaitham gol ni bising kaini gol rei barabondhu no keplai khaikya Bikash Tripura Sakha Tripura hapang eba TTDC hapang Tiprasa dalbidal thangmung thairogo tai kisa phan likhe Tiprasa rok bo salsa national international ni thairogo salsa thangmana no hini sai khnarikha Bikash Tripura Cornerni direct go second ke अब मिस्टेक नि बरंनि मिस्टेक गङै जे मामानि गोल जे टीम चलायनाय बरंनो अनेक धन्यबाद आनो तेफेमानि अनेक आंबो बरंनो चुबमा बरंबानो चुबमा tai kaisa gol danai Romoni Tripura Sakha chini Tiprasa rok rungni logi logi thungmung rogo ba tai kisa phanlilai national international ni thayo bumung kuchukni sinimung mani Tiprasa ni kung kuchuk khaina emang ni naina bagui bai thangbo sini jakna ni emang ni kok lukurong no sai khanari kha Romoni Tripura अनेक दानि फुटबल थुनु सुबो ताइ फुटबल थुमानि बिसिङो ताइ आं बर'खनो नंगौ सुबो जे आं बिसिजरा फारि उनो आं नंगौ सुबो ताइ इरजे फैमानि आं जे गोल्डमानि तत ताइ दसब्रंनि सुबामुं मानिसे आं गोल्डमा लखने हाताव ताइ इनि टीम जोंनो लखा O tal talumai tal ni nujibri eba Oktober ni 24 o Silchari bai Jolaya batai mung batalainai sarik ni soti dam tham tampuru Neharbindu Cup hini koktomani bisingtei sais manjakha. Hey!